visto? L'ho visto? Sti due che allora. Dai. Film af von ihm. Er guckt auf ihn.
مربوطة أن تعدلوا ظهور المقاعد والطاولات ونشكركم. Mesdames et messieurs, notre atterrissage sur l'aérodrome de Francfort est imminent. Pour cela, nous vous prions de bien vouloir maintenir votre ceinture attachée, de redresser au maximum le dossier de votre siège et de relever votre tablette. Nous vous remercions. Un atterrissage rapide, non? C'est rapide, non? C'est excellent. فليكنا غنفوت الجلوس. الساعة الآن تشير إلى 1:48 دقيقة بعد الزوال. الطقس الخارجي قد بلغ 27 درجة مئوية فوق الصفر، وقد نزلنا بمطار فرانكفورت. حضرات السادة والسيدات، لأمنكم وسلامتكم نطلب من حضراتكم أن تبقوا جالسين، أحزمتكم مربوطة، وهذا حتى إضفاء التام لتعليمات الأمن، وأن تتحققوا قبل نزولكم من عدم ترك Flight attendant, all doors to park condition and cross.